Tingnan naman eh. Tawad dari kasalanan namin. Ikalalakaran at sana sa kinig. Amen. Amen. Ginuming Yeso Kristong anak mo,
amabibiet magari kambemo, at ning banalay Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Hosea. Inggino sa sabiana iti, mekad king karelang kasakitan, magkapilit lang panintunan dako. Ngara ding tao, tara magbalik ta na king Gino, penasakit na katamo, dapot pihong hulwa na katamo, sinugat na katamo, dapot bendahano ring sugat tamo, biyaya na katamo, kay bat ding adwa o atlong aldo, ami biyebiyeta mo arapana. Magkapilit tamong abalo tayo, sigurado yang datang ke katamo, antimo nung makanano yang daratang ing abak. Datang yake katamo anti ing uran, adidilig king yato, king panawoning kauran. Nga nang sasabi ning Gino, Israel at Uda, nano ing daraptan ko ke kayo, ing ke kong lugod kanako, mawawala, kalupa ning ulap ning abak, at lalbog anting ambon, ning abak amaranon. Inya tinubod ko ring kakong propeta ke kayo, amagdala king kakong amanong kayatulan, at kasiran laban ke kayo. Ing parapat ko ke kayo, malino at mayandaptan. Ing nasa ko, ya ing lugod yung kukupas, aliwaring kekong animal adarawon yo. Mas buriko ing abalura ko, ring taong kanakong pinili, kesa king dulok lang ayin, para kanako. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Lugod ay kukupas ing burining Diyos, aliwaring animal adarawon. Lugod ay kukupas, ing burining Diyos, aliwaring animal, adarawon. O Diyos ko, malunos ka kanako, ulining alang kupas alugod mo. Ulining maragul mong pakalulo, wasan mo ring kasalanan ko, wasan mo ing sabla kong dewakan, at linisan mo sabla kong kasalanan. Lugod ay kukupas, ing burining Diyos, aliwaring animal, adarawon. Emo buriring sakripisyo, nungali, keka kakulang yampang, ni emo katulan, ayin adurulukan. Ing ayin ko, o Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilan man, eme tangyan. Lugod ay kukupas, ing burining Diyos, aliwaring animal, adarawon. O Diyos, maging maganakakasa king Sion, ke kayang saupan, paderning Jerusalem, ke kalang italakad. Kanito matula mong tanggapan, ding ayin akarampatan, at ayin ming durulukan, mayin keng baka, king kekang altar. Lugod ay kukupas, ing burining Diyos, aliwaring animal, adarawon. Parangalan tayo po ing maya pagalita.
Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Digaya keko o Ginoo. King panahon na ito, selita ng Jesus iting talimhaga karing taong tutungge mayap king sarili ra at maglibak naman karing aliwa nga na. Ating aduang lalaking menig king templo, ban manalangin, ing metong pariseuya, ating metong naman talapan yung ilyang buwis. Tinalakadya ing pariseo at nganang menalangin king sarili na. O Diyos, pasalamat ko kaya king era ko kalupa ring aliwang tao. Eko mapanako, eko mapamirait, makipangalugod, o kalupa na ning talapan yung elbuis sa ini. Makatadwa paruminggo magayuno ko. Babi ako kaya ikapulong dake ning sablang panakitan ko. Dapat ting talapan yung elbuis, makatalakad diyang marayo. Yaman bisang matnabanwa. None durugdugane pa ing saluna. At sasabihan na, O Diyos, malunos ko po ka na ako. Metong kong makasalanan. Sasabihan ko kaya kayo nga ng Yesus, ing lalaking iti, yaing minuling may kilalang banal, arapanan ng Diyos, at aliwa itang metong, uling ninumang mitatas king sarili na mibabaya, ating ninumang magpakumbaba mitasya. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Misan ba king kekatamong mag-review Kronos at Kairos. O Kronos tangi ni Kronos. At yuta naging pang-13 aldoning Women's Month. Parang alantala ring kababaihan, king kaya kayong talento, contribution, king kaya kayong kayapan, king kaya kayong pamakitalamitam, pamakisanmetong, king nanumang programa, pamanimuna, king nanumang proyekto, king kaya katang komunidad, king balayanan ng Diyos. 13 ng aldo, ning kaya katamong Fire Prevention Month. 13. At kalupa ng dindamta mo, pangapat ng nobena, kangapong Jose. 4 ayaldo, king Siyam ayaldo, nobena, 9, nobena. At pang 96 tanang aldo, king Europe, St. Joseph. Manibat December 8, 2020 hanggang December 8, 2021. 96 days tanang eni. At pang 25 days tanang ening 40 days, 40 nights. Akalinguan nyo man deta, maulaga. Importante, Kairos. Pasalamat taging Diyos. Ang giyangi mo no memorize deta, importante. Makagulo na lang kayong isip mo. Kairos, importante, salamat king Diyos, mabiya ka pa. Salamat king Diyos, mangis na wata pa. Kairos, salamat king Diyos, may kasimbata pa. So ngining, may kasimbata mo, migunam tamo. Kalupa na din kaya katang, makabang pamigunam, king 40 days, 40 nights. Harapan tayo tang mas masikan kaya katamo, manokso kaya katamo. King yato, demonyo o laman, na maning gamitan na ning diablo. Nengkay mas masikan niya kaya kata, mas masikan niya kaya kayong TV, mas masikan niya kaya kayong teleserye, mas masikan niya kaya kayong Facebook. Magigisang ka oras keng
chismis, magigisang ka oras king kaya kang pipapagalan, o kaya kaya kang pigagap, pati nga po nakakalingwan tayo yung apong Ginoo. So kailangan talaretang apat, api, pamanalangin, pamanisi, pamagkalob, pamagsakripisyo. Makanyan mo naman, tepatan tayo, ing mas masikan na COVID, ing kapamilatan ning ugas, mas distance, disiplina, mas masikan niya virus kaysa kaya katam. Niya kailangan talaretang apat instrumento, paralan, at kaya beda rening apat rin kailangan mamangangkang masustansya, vitamins. Makanyan mo naman, kaya katamong pamangan, yapining katawan at daya na ning apong Ginoo. Ating kaya katang vitamins, yapining kayang amano, salita. So, tepatan tayo COVID, pamilatan na ning pamaking mas masikan, kaya katamo, yapin, ing ugas, pamanising kasalanan, mas yapining pamangadi, kilala nakataning Diyos, balo nakatamong diyang makatakapta pa, basta minarapta kaya balo nakatam, distance, yapining kaya katam pamamye, mamye kan distansya, kaya ka mamye virus, chismis, endredos, so kalalob, pag inakit, mamaya kang distansya, respeto, kortesiya, kaya kang kalupang tao. Pangapat, disiplina, apining pamagsakripisyo. Yan, tapat, tepatantala, pareho lang pareho, distansya, king kabit ming mas mo king asbok, king baba, tampay shield, may kabit king buntok, king kaya ka lupa, nga rin kaya katang magbante. Yan, disiplina, baka nito, sakripisyo, king kaya katang pamirap, king mas masikan na COVID, sakripisyo, king kaya katang pamirap, king mas masikan na demonyo, tukso. So ngayon king kaya katamong pamagbanal, king apong Ginoo, magbalik tamong kitang makasentro gini. Nanitang makasentro, yapining pamaglinis, yapining pamanising kasalanan, yapining pamangumpisal. So kaya katam pamangumpisal, pamaglinis, kaya katamong pamaki-irap king apong Ginoo, baka nita, so pa nakatamong maglako, king nano mang dinat, nanong gagawan tamo, makikasundo ta king Diyos, potang maglinis ka, makikasundo ta apong Ginoo. Potang maglinis tang kasalanan, makikasundo ta king kalupatang tao. Potang maglinis tamo, makikasundo ta king kaya katang sarili. O lawin tayong mumunang pamamasa. Ing mumunang pamamasa, king pamanisirang kasalanan, makikasundula king Diyos. Kakaduang pamamasa. King kakaduang pamamasa, ing talapan nying ilbwes, ing kayang sentro, makikasunduya king kalupa ng tao. At itang pariseo, may kikasunduya mo king kayang sarili. So, kailangan kompleto. Potang sisisyan tayo kaya katang kasalanan, makikasundo taging Diyos, king kalupang tao, at king sarili. Itang pariseo, ustuya, maglimosya, mangadiya, magsakripisyoya, gawa na noretang at lungpi, at king kayang pamanising kasalanan,
King pa makisabi na kingapong Ginoo magi kasundoy king Dios. Kasundo na yung kasundoy sarili na. Pupuryane pa. O na nga makikasundo king kalupan ng tao, pigsistine pa. Itang kayang kasiping, piglatine, penismol ne. Inya, bandang taloy, may pakarine, kaya itang kasiping na. Itang kasiping na ini man pegi paten. Hulingin kayang panalangin, pamanising kasalanan, agagamitan tamo, bayo, amano na ning Diyos, bayo, communion, Ginoo, malunos ka na ako. Yan para tita. Lunos ka na konting makasalanan. So, gagamitan tayo, tanay. Magkikasundo tayo making Diyos. Magkikasundo tayong kalupang tao. Magkikasundo tayo king kayakatang sarili. O nang itang pariseo, ay magkikasundo king kalupa ng tao. Kasi mata siya loob. So, metong ya, karing kayakatang tanda na nita. King, ning apong Ginoo, baka nita, makompleto yung kaya kang pamaglinis, pamanising kasalanan, lako tayo tangketasan, kayabangan, baka nita, kompleto tang pagipagkasundo king kalupang tao. Kasi po tayong kalupa mong tao, nakaburi, bayra ka naman buri. Mo ko pang isabihan, bayra ka naman pang isabihan. Ninumoy ka, mas makualta ako pa ka. Mas malago, mas masanting ko pa ka. Mas may garal ko kesa ka. O potang matas talob, bandang taloy, masakiting magkikasundo king kalupang tao. Mekad, patikis sarili mo. Mekad, patiking Diyos, pag maragulan tayo. Nya, nga pong ginupaga nakanay tang kababan, panikababan, panitang magmakalunos, magmaralampu, o ining tuturunan ning Santa Tangini. Adwala ring Santa Tangini o Santo, San Rodrigo ang po ay Santa Euprasia. Ang gamitan tamo, yabi ni Santa Euprasia. Dening Santo nga rin ela mikilala. Ela parehong bansa, may bait. Ela parehong date, ampong year. Pero pareho lang mete ngayon March 13. So, Santa Euprasia, at ang panahon na ito, agad yung mete tatang na. 2 years old ya pa. So, ngayon huling makuhalta lang pamilya, ken lang palasyo, ingkong ding emperador. At sinesene ng emperador, Santa Euprasia, 2 years old ya pa, kamate ng tatang na. Uling imana, linob yung madre. So, niyang 5 years old na Santa Euprasia, tinukiyak ang imana, ging kumbento. Inyang 12 years old na Santa Euprasia, mete imana. At nga na ning kayang ingkong, ay emperador, makyasawa na ka nga na. Pagyasawanan meaning senador, baka nita lakwas salese ka biye nga na masalese na ako po biye okay na ako po kene magbadre ko nga na ini nung nanuwan po itang mana ko pamiyo na ang kareng pakakalulu at karing masakit kasi deng madre ka pwedeng tanggap mana pota ka tiyong kilub kumbento yating madre porak tang kapatid na rin dishonestate. Madre ita, uling mingmana yang milyon, pilan milyon, linwal ya, linwal, ngayon magdili-dili at chiking Manila, kaya niyang condominium, mga toknang. Pinili na itang mana, kwanana. O nang isang tayo prasya, ang pinili na pinitang ikay nampong sumaok. Itang madre king porak, tinggap na yung mana na, pero panyaop na panyaop na itang. O nang linwal na king madre, bantay ang talan king dakaldang mana. O nang isang tao prasya, linwal, pamayo na mo po nga na.
Ayan, pepakit na yung kayang kababan. Kaya kayang mismong pamakirap ka rin kalupang tao. Ang giyang pagsistire, kalyande. O makuwal tayo pa karela. O malaguya pa karela. Pero ay nasasabihan nita. Para tirugong magpakumbaba. Para tireng kakayandeng kamag-anak na. Uling pinili na pa yung maging kalulo. Pinili na pa yung mag-serve kingapong Ginoo. Makalunos. Ang tire mo ang kalulunusan uling, pinili na yung maging ala at ila makuwalta lang ang pinaman. Inya, importante nga na yapining apong Ginoo. King lagyo ning ipam, poning anak, poning banal ay espiritu. Kapatad, ing Ginoo, balo na yung atyo, king kaya katang pilubluban. Atula na yung kaya katang ulaga. E na importante nung atulan da ka ringaliwa. Ibat king tunetang pangatao, balo na kataning Diyos. At eking panlual amayayakit. Manalangin tamo para king tapat at tunay kapakumbaban. Nga tamong manalangin, Ginoo, malunos ka kaya kami, uling mi kasala kaya ka. Ginoo, malunos ka kay kami, uling mi kasala ke ko. Para ka ring sablang ministro ning Santa Iglesia, kapilanman elasana duruko, king pamagkunwari, at mong katapatan, tanggapan da ing pamipalpikasala, rang ugali, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, malunos ka kay kami, uling mi kasala ke ko. Para ka ring pamuntok ning gobyerno, akilalararasana ing karelang limitasyon, tanggapan da ing karelang kakulangan, at makasadya lasanang maglarin karing karelang matsurang babalakan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, malunos ka kay kami, uling mi kasala ke ko. Para karetang mibabata, paulidaring aliwa, magtamasala sa kang Kristo, amibata king kamatayan, king metong amakarine krus, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, malunos ka kay kami, uling mi kasala ke ko. Para ke katangang makatipon ngeni keti, tuknang tasanang kikilos, kalupa ring mapagkunwaring pariseo, nune bagkus, ipakita mo ing kekatang sarili, king tunetang pangatao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, malunos ka kay kami, uling mi kasala ke ko. Yan po, doon tamo ing sarilitang kapagnasan. Nano ing buri mong anduan king Diyos. Pakalulo, yan oras ay ini, lugod, kapibabataan, pamamatawat, pamagporsige, pamagtimpi, pamagtiyaga, nano, ing buri mong ibiyanagay ka, material, kayapan, milawat kaging tukso, kapahamakan, disgrasya, kapagalan, at mamungan ing kaya kang sipagan, sabihan mo, ikpa, babate mo, ing kaya kang atol, king akakit ding mata, nun king katutuan. Ituro mo king maging tapat kaya ka, king sarili mi, ampon karing aliwa, iti aduan mi, kapamilata ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo, kapatid. Baning kay katamong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa ning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming minglalang, kapamilatana ning grasya mo, dirinan mo keng sikanan, lumapit kaya ka, ban magikasundo, karing kaya kaming kalupang tao at king kaya kaming sarili, anting pamidawon kang Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antimurin, yat nayo ring pusoyo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit, Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kamparati at numan ka rin. O ikpa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, aduan mong ipasyag mi, ing kapasalamatan mi keka, kapamilatanan ing pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi, ing palpikasalang ugali mi, apat-pat ing ketasan mi. Kailangan ipakit mi karing atsuking kagipitan, ing kayapan mo kaya kami. Ban agawa mi mo naman iti karela. Uli nita, kambering sablang koro ring angel ka rin banwa. Daralit mi kaya kang ligaya. Layon magkyabe lang tok ng babiya kapurian kaya ka at ngaming kakanta. Kapin banalo ikpa, ika impani bataning sablang kabaanalan. Uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginoming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapi, pasalamat siya kaya piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan, kinuhaning kalis. Pasibayang pasalamat keka, binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikagos mo kami.
Pasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan niyo ikpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebe ning anak mo. Darawd miya keka, iting tinapi ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pa salamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo, ban sumoyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapya king lugod, kambe ng Francisco, age kaming Papa, Florentino, ang kaya kaming obispo, Pasiano, ang kaya kaming emerito, Emiliano, ang kaya kaming kura paroko, Comento, ang kaya kaming presidente, mabilog ang parokya, Esmeralda, ang kaya kaming mayora, at ding sablang pamilyang inaos mo tinipon pinili, kaniting kaurasan bansang bakeka, kabang panalangin mila naman, ding kapatad mi, ban lakwas, makapagipagkasundo king metong at metong keka at king kaming sarili. Kaya beda rin kaya kaming masakit, daralan mabayat a kasakitan, kakaluluan, kapahamakan, disgrasya, problema, ding magtamasa, king dakalakalam, pibandyan, karangalan, kayo kayan, at ding ganaganang pepainawan at maninayang subling me, ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana ang king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye, alananga. Ban kaya benang Maria, ing birhenin duning Diyos, San Jose, akayang esposo, San Rodrigo, at Santa Euprasia, kaniting piestara, ding sablang apostol at banal, ti inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, king kapamilatan ang Kristo kamben at kaya ikpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman, king alangangga. Manalangin tamo king metnong kapanaligan at lugot king higpa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ginoong Yeso Kristo, ang sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakuan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, doon nelawan mo yung kasalpantayanan yung kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, lalong-lalo ng kiti San Agustin, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginuyasang manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ini po pakit tamo king mikakametong tamo king kapayapan. Kay batang may kasundo ka rin kalupatang tao at king kaya katang sarili, ngini magikasundo ta na kingapong Ginoo. Nyo ing Kristo. Ing kordero ning Ginoo, amilalako king kasalanan ning yato. Mapalad na ring mayaos king apuna ning kordero. Ginoo ek matampang mabalaos keka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini, at pagkasanbet ng keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tayo. O Diyos ning pakalulu, deting banal a regalong tatanggapan mi, so pandagesa ng sambake ka king katutuan. Tanggap ka rin kang sakramento, king mitnong kasalpantayanan. Ban kanita, kemi palaot ke ka, makapagipagkasundo king kalupaming tao, pati naging kekeng sarili. Kilala miya, king lagyo na mo rin Kristong Ginomi. Amen. Pangadyan tayo po ngeni, ingoratio imperata, laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karinda kalataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo lo, retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayawan na biye, pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para kikakayap ding sabla, at ban makasawag kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga po mi keko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiye, ang pamagari kambe mo, king kametonganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili, ingaklis mi keko, king pamangailangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluhan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Panalangin niyo kami. San Rodrigo at Santa Euprasia. Ipanalangin mo kami. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo. Ingik pa, ing anak, ating banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan at lugod, parating mapakumbaba arapaning Diyos at ding kalupang tao. Salamat, King Diyos.